yehu saa ade we bi ewa ha say president sign ade eyi bibi afiri ho na camera esi no so into uba Facebook a ye de to you say there E-Levy na ho asem ne wona umutwa bet no eye ni GSM we okan ho asem say obeyi afiri ho and they say finally we afiri ho okan ho asem enti John Dramani Mahama eni GSM ba kwa woni say E-Levy no ye afiri ho na Ghana Revenue Authority e kan say enra no na obia o charge ye MTN o Telecel 80 obia baby obia ti E-Levy ni bia no sade na enyim fro in fact wa watia mpo no e woso mo refund usika ma e woso mo du usika e ma enti uba Facebook a na eye yem papa John Dramani Mahama na osensan nkrata no ayi E-Levy ene bet ne emission tax ne de okaye no waye we deliver enti ene ye bo John Dramani Mahama abaso Nhyira on say bibi e friend trust gidie ehu hia pa gidie ehu hia pa se wa beka se wo beye bibi na waye no e magana fo hu se waye ade wo ye serious de ana ye ka ho asem ne se wo kase waye afiri ho a ye mpese ye bete sa afa die eduru ba bi a MPP ba ye omu yiyi nioma bebre afiri ho me ye ni jeye omu yiyi omu se 17 news and taxes omu yiyi free ho a afi de duru ba bi no na be worse enti samre die E-Levy na free mu no e che se tax build up no e so ba beti akakakra they say na ye de na ye 21.9 MPP de no ye tax no na edoso pa 21.9 from 17.5 John Dramani Mahama ediba na Akufo Addo no afei ye tua tax at 21.9%, which is unprecedented. And no abai we say obey BBA files. They say they were E-Levy nefru enche COVID living in so omugu so yen hihye se de be ya omubeyi afri ho. Eti ye bo John Dramani Mahama abaso ye danase. Say ne pese ye tie se obema nipa ho ahia because enyesi who yi sika free banker ni atew who send this car yeah every day de bia nkofo atwe yi E-Levy nkoa metua ne de nkoa no wo yem behyew okeka ni nyina bom kra etimi eti obika o sorry anopa tu anwumra mamisika no E-Levy nkoa betua no enye ize oti asenti yeda John Dramani Mahama se papa yeda asinyame nhyira wahya ase ye se ekoni se ya de a ene nesa wo boa party no ene wankasa o party na ye NDC as a party no very interesting